Oh, sunti baca dulu. Halo Malik. क्या है Ini doang tam mana kia cycle kan deh. दूध रोग मा ठाकुता माबे रोग कुत्ती रोग चिप्स रोग खनी रोग गुलाय लाबार पुरामान वही Mana tahu na? hai pe no thok kum rai pun bak chai ape lo am Ini doang cukti rang busuk. Saya man. mo Ini doang cukti busuk rang. Doang ek lak cukti. pachi sadang और दा Eh. कुरु लो खावन ना एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी Oh. Turun kau aja. Ini sai mana pilen ini nih income busuk kasar kita. ya ku ingap ke dos desi ku Oh, film kayak na. ya Film kayaknya. nah ya Buat doang dong nang bo. Oh, boleh kayak film. Hah? Mình kayak film. buat link hanya kok bicara kan Kalau ông kayak simpan ini boleh. Minta atau mai ya dugaan bising mali kawan juga bali Oh, kau bong dugaan bising tu ibu ya. Only bayar tu punya kau. Oh, bising tu punya kau mana parmi. Halo guys, narami bagai kesha kebang na mani suno ko tong boy kusin dukan ni. Ora saman boy ko nanya ji. Man ko. Tang nung mampai kenam ti kon to kuti tong na ke masaka. Banyak ya dukan phadi rotonpur sekolah. Ada kan dukan kasih kotor maka kakak. Dukan mana ke pura jotan man ko. फिर इसके फोकस खाली फिर से कुछ दया को आयो konon nunggu macam na primary ko yang ngomong tunggu mau baca nunggu di iko mau sini primary udah tulis bye bye kakak tuh Oh, om bin kesunya, mai bong dua ini bawa sa bayar susah ini ya. Nasi kini semua tuh. Yang pakai, hari pakai bawa. Asal bro, biang thang tong isa nung saya kenal gede. Lang pakai ro. bicara deh lo tentang bolak hanya bolak tak lo sikar tentang indah bokin dah Tambang lagi. Hai none buat rumah. Lu yang hajak lahor baik dan lu dumpa baik hai biang kana ka yang lagi tong pothei ganok nomor kasu ya. Kami tengok video kanya bagai ini video nuk pai channel ka entertainment channel to go khasia man kasih film nomor videos manen upload khair ka sung youtube hey botani kisah masung ngai kok nang khasia film na tu da sa rai kisah naik sudah naik dumpa na tu sa naik hayung ke tak kalau itu na tu na kok lagi kamu like comment deh ya hari ini saya kan komplain saya tadi please komplain please subscribe karena hanya komplain saya Dah.